السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى بكا جايبا جرة بابلي مقالا بابلي جرة هني مسجد بابلي قدادا غار هني غار أمما بريدا مسجد برا مقالا بابلي قبا جرو مالف أرى بابلي مال قوتن جيشولي إن أولاني ما شاء الله نتي أرى ساعة سقالي در الأول راباني سوبي أسي سلاني جيشولا سوبي أسمتي جمعا وجي سلاني نو أسلو في أزانمي wanni as dhufeef ilmi torbaanitti Sheekh Muusaan asitti qaraasisu ilmi sani guyyaa tokko sharrakuu niyyaa qaba ture Sheekh Ahmad Watar rabbi umrii haa dheerisu dirdhawatti guyyaa sadii moo akkana darsiisan dhaqee darasoota wajji qooda fudhadhe sheekota wajji arrammoo yaada kiyya yeroo dheeraa darsii Sheekh Muusaa tana guyyaa tokkollee ta'u sharrakuudhaaf yaadan an qabuutu naaf guutame jechuudha. Kitaaba Abii Daawud irratti dhaggeeffadhe har'a jechuudha. Sheekota wajjiin waan bareedaa rabbiin biyya teenya tana fide namni nafsiyyaan qabu hedduu uf tuulinsan qabu ulamaa'iin ni qara'a torbaanitti guyyaa tokko qara'a. Sheekh Ahmad Watar dirdhawa irratti namni wanni haramaayaa jiruu fi qarsaa jiruu fi laangee jiruu fi bakka adda addaa jiru hundi walit dhufee dirree dhawatti Sheekh Ahmad Watar irraa baratan. Kitaaba jalaa kaasanii sunana bira dabranii muwaxxa'ii fi musnada kitaaba adda addaa irraa baratan. Baabbileetti Sheekh Muusaarraa sheekonni adda addaa sheekonni magaalaa Harar ka jiranii fi asiin jaarsoo keessa ka jiranii fi sheekan naannawa kana qubatan as dhufanii Sheekh Muusaarraa qara'an. Har'a anillee wajji sharrakee wajji qara'ane. Tanuma guyyaa tokkoo tana hisaabbadha anilleen inshaallah darasaa Sheekh Muusaa ta'ee jira jechuu har'arraa amma. Duraani sheeyni sheekha keenya nu barsiisu ani amma darasuma dhugaa sanin ta'e jechuu kitaaba Abii Daawud baaba hamma tokko irratti dhaggeeffadhe jechuu. Yoggaa gara barooda gara oborraa ol siidhe sheekha keenya Sheekh Muhammad Hasantu magaalaa barooda irratti qaraasisa. Magaalaan Baabbilee hunoo akkana fakkaati ol baanillee isin garsiifna. Minaaraa masaajidaa babbareedduu mul'ata. Hoggaa gara oborraa ol deemne sheekha keenya Sheekh Muhammad Hasan tu magaalaa barooda irratti qaraasisa. Sanillee niyyaan qaba guyyaa tokko inshaallah darsiisan ta Sheekh Muhammad Hasan barooda irra qaraasisan sanillee dhaqee sharrakuudhaaf hirnarraa ka'aniit ilaa hirnarraa dhufanii sheekonni majliisa achitti qaraasisan hundi torbaanitti guyyaa tokko guyyaa Khamisaa Sheekh Muhammad Hasan bira dhufanii achi qara'an. Warra kana hunda dura jechuu ni dandeenya warri ciroo sheekha keenya Sheekh Jibriil irraa qara'aa turan yeroo dheeraadhaaf barataa barsiisaa deeman. Dur haalli kun hin jiru. Sheeyni eega qubatee carraa barsiisuu qaba malee carraa baratuudha hedduun qabu. Dur akkas. Sheekni takka qubannaan hojiinsaa qaraasisu malee deebi'ee ufii qara'uu hin danda'u. Har'a immoo haalli jijjiiramee namni akkasitti walirraa barataa walirraa qara'aa akkasumatti
deemaa jiran jechuu. Kanaafuu namoonni irraa hafaan biyyoota adda addaa jirtanilleen ilmii akka barattan. Laa nazaalu nata'allam, baraturraan deemnu, ilmii barachurraan deemnu hanga qabrii seennutti jedhan. Akkasii awwarri dur. maal jetta huwa? من المحبرة إلى المقبرة جانا بوخ لقى أجائب ردي مجرة دي ما بوسن لقى أجائب ردي ما جرة لقى بابلي خانا هوات تريان خوني أما لقى سيناسا وصونتين لقو متوكوها سبحان الله ربي نكنت تولشي مقالا بابلي ثنا قباجرة وانما أجائباتي أكنا فكاتي بلين توني أغا خنا ربي تخني بر لال تولچني بريچني كل در تولچه بكنا من زيارو تاي جراني کرتامي مقالام بابلي تتنغا بابلي بيا حفظيتي بيا قرآناتي بيا علميتي ها خنافو أسرة تاي غارا بابلي خنرة وان اسني دامو برباديو جرات علمي أكبريفو سنينجي مجلسة درسي ترباني تشيخ خينيا شيخ موسى سؤالا وان اندرن اواجروف ار درسي سن لقبد جيدو في الحمد لله درسي سن ربنا لقبچيسه بكجيرتن علمي قچيلوتي بردا قچيلوتي قوادله قچيلوتي لي بحثي غدا وان امني اتهاجم قضايا امتا جاني وايرون تن اتهاجمتو مسائل أدى تيرون تن اتهاجمتو مسائل سن أكا غاريت علماء وان أمن اتهاجم وان هارايوما ديمو جزيه هند هارايوما ديمو خنا أكا غاريت هبتني قواتني أكا غاريت كتابوت أدى اللي اتي دبسني جيشوتا أقوال علماء اللي وانجرو أكا غاريت بحثي قدني لفخايتني تعان خوني برچو في رتي هدادا خنافو خيساو نمني چرا مقالا بابلي قبطن درسين شي موسى توني أكا اسنين دبر اسني داما نمو نانو جرتنيت حلقا أكنا غوتني أكا برتن أكا نمني اف برسيسا ديمو اف موت اچيسا ديمو اسني داما عقيدة أمتا قلنسا أددر بوبي أددا تخرا أددا تنبوبيفتو ورا حديث ما دليل قرآن دليل حديثا خدر ريتاو نما شكسيسو داف تتافي قدن أكد أن هبت لجان قدان دوري قاف النبي خينيا صلى الله عليه وسلم كاسي صحابان واين صفة ربي وصحابان لمني آيان صفاخون قاف النبي تسنجرا قاف صحابات تسنجرا قاف تابعيوتا تسنجرا إلى إمام من أفران غانيتي نمجر والنخون أمتا سنين إبني ودما ديمو توتتك تأجائبا دليلمت قرآن خون إبه دليلمت حديثا خون إبه توكو إنما آيات صفة ربي دبتو قرآن حديث استهي خمزهبا نتئر جرو خنا فال ليسو جي توكو أنو ما قرخيان ميديا رتي دقي أفانا مارتين هاسوا عقيدة نتي أما قبني الرجل تنا آيات إسي فالسو في حديث إسي فالسو هنك إيه بلوجي من نأجرتن ميديرتي ولالتن هنك إيه بلوجي إذا مال جتشو أما دليل دي بسو جتشو رقا دي بسو جتشو
akka sheyni kiyya itti fahama akka sheyni kiyya itti hubatetti hubadha akka san jechuudha. Gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisni kun ni jira moo hin jiru isaanirraa dhufeewu gaafa sahaabaa ni jira moo hin jiru hadiisni dilli har'a qaraanu kun sahaabarraa nutti dhufe dubbiin kun sahaabaa dhibee gaafa san sahaabaa aayaata hadiisa sifarraa rakkate yoo kana jenne rabbiin lakki makhluuqatti fakkaataa je'ee sahaabaa rakkatin agarre taabiciyyoota rakkatin agarre achumarraa asoofa atbaa'u taabiciini dabre ilaa imaamman afran gawutti imaamman afran hadiis aayaata kanaa fi hadiisa kana itti amananiit akka inni ju'utti lafa kaayan asuma deemnee guyyuma keessaa tuuta takka dhibdee dubbiin tun lakkii akkana yoo jenne sifa rabbi garteen makhluuqatti fakkeessuun nutti dhufa waan kana haanuma dinnuu qofate haa dinnuu qofa ashaabul hadiisi jedhanii warri hadiisa gadaa imaamu ahmad irraa kaasee ilaa ar'a guyyaa irratti warri ahlul hadiis jedhanii gaafa san warra gartee riwaayaadha ahlul hadiis jedhanii hadiisa kana ittuma amananii aayaata kanatti amananii ar'a eegan ar'a duuba fuula namaa duratti dirree baatee tuutti takka dhaabbattee aayaata moromaa jirti aqiidaa ummataa eega amantii ummataa tiisa ragaan nuti qabnu hadiisaa fi qur'aana guyyaa fuula rabbii keenyallee maaliif waan kana akkana jette aayaata kanaa je maaliif haan akkana jette hadiisa kanaa je jennee kadeebisaa qabnu shee abaluu jee osoo ta'in aayaataa fi hadiisa jechuudha. Bakka jirtanirraa ulamaa'iin uf moggaa laala aqiidaa ummataa eega alarraa tuutti aqiidaa ummataa diiguuf akka gartee bofaa fi buutiin biyyee nyaattee lafaa kaati jedhanitti warra waan kana dura dhaabbatuudhaaf lallabaa jiran tuulaatu jira. Kanaafu ummata waa barsiisaa aqiidaa barsiisaa keeysaa'uu waan sifa rabbii keenyaate alasmaa wassifaat waan jedhan akka gaarii barsiisaa sodaat akka malee duuba li'annahu ragaa hadiisaati gaara baabbilee kanarraa isinin lallabaa jira irraa bakka ajaa'ibaa carraa argadhe haaja beenne ummanni maduras aqiidaa ummataa tiisaatuma turan imaamu ahmad qur'aanni makhluuqa arra hunoo qur'aanni kun ammalleen warra as nu bira taa'u hunoo asuma loqodu baddaa tanaaga loqodu qur'aanni makhluuqaa je dirree bahee je mucuma baraarii tokko golaalte imaamu ahmad ammoo qur'aanni kalaamullaahi jee hidhamee tumamee azzabame imaamu ahmadii beeki arra fuudhanii waan tokko gartee ibnu teemiyaa fi yoo'aawu muhammad abdul wahaab jedhanii waan nama tuuta muraasatti galchanii miti akkasii miti gizee garii namni hogga waa bocoluu deemu waa balleeysuu deemu haqalleen arguu beeki qur'aanni kalaama rabbiiti jechuu irratti namni tumame imaamu ahmadi ibnu teemiyaadhaa miti ولا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الليمي يصدر جيتشودو غدا دور الراي علماء عقيده امتا تيسا irratti qabsaawaa irratti hidhama ilaa guyyaa irraatiin eegan ibnu teemiyaa wanni jibbaniif funyaan ureetu tasan ilmiidhaan waa takka wanni biroo jirtu beekomsaan jilbiibbachiise tuuta aayaata kararraa jalliftee hadiisa jallifte san ilmiidhaan jilbiibbachiise nuti ibnu teemiyaanis waa wanni addatti ulamaa'ii biroorraa kophan nuu godhe takkallee nuun jirtu wanni jibbameef illee hin jirtu haqiiqan tuuta san ilmiidhaan jilbiibbachiise hammanuma ilmiidhaan qabee daliila ragaadhaan oggolchiifnaan olola eegalan oggo dadhaban ololuma santu ilaa har'aa amata dhibba meeqa dura namtichi du'e jalaa bahuu dadhabee ilaa har'aa ololli sun sanumaat deema ragaa hadiisaan nu harka jira ragaa qur'aanaan nu harka jira namarratti xiyyeeffaturra ragaa nu harka jiru irratti yoo xiyyeeffate ikhiraa irratti xiyyeeffaturra ragaa hadiisaa fi qur'aana irratti yoo xiyyeeffatan irra bareedaa natti fakkaata sanumaatu haqalleedha akkasitti inshaallah jabaadha baabbilee jirra gaarraa nam tokkollee nuquwan qabu darasaa wajji qaraane malee gaarri kuni natti tola gizee hundaa'u'anii baabbilee gaara kanaan marsee jira waan ajaa'ibaa kennaadha kanaafu inshaallah galatooma ilmitti jabaadha muummeen dubbiidha ilmi jabaadha ilmi hadiisa ilmi tafsiira ilmi adda addaa hunda ilmi namaa itti haajamu hundaa'u baradha
برسينو علمي بيرتها اينو دام سخية قالتوما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.